Gospodine Altinavi, vi ste bili na utakmici. Kako je to zapravo izgledalo juče u Beogradu? Sve je dobro izgledalo dok nismo ušli na stadion. I tu smo ušli oko pola 7. Počeli smo naravno naše pjesme, to je Volim te Bosnu, sve normalno, znači bez nacionalistički neki četnici spominjanja tih izreka. Počeli smo, navijali smo za Bosnu i Hercegovinu. Od 6:31 minutu počelo je kamenje, ali to nije kamenje. To su cigle. To su komadi od stadiona. Odakle? Ne znam. Spominje se da su redari im unosili. To su komadine kamenje, baklje. Detonacije, to je kao... Jesu li mogli doći do vas? Jesu se susreli sa vama? Ne, nisu. Mi smo bili u sredini kao nekom kavezu, mada to nije bio nikakav kavez. To je samo bila ograda obična, koja je 2 metra. Sa lijeve strane i desne strane, znači, bilo oko 100 mjesta praznih, mislim širina oko recimo 10 metara, i onda je bio red policajaca sa oba dvije strane, pa navijači. Spominje se da su s lijeve strane bili navijači iz RS-a. Znači oni su dobijali tu tribinu, istočnu tribinu iz Republike Srpske. I oni su ti koji su gađali nam s kamenjem, bacali baklje, topovske neke, to su volične male, to kad pukne kao, odjekuje kao top. Recite mi, da li je bilo sukoba između navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao što se govori u javnosti? Evo vidite ovako, mislim, to se u javnosti drugačije protumači. Oni kažu da smo se mi međusobno potukli. To tako ispred da jeste, pošto smo mi jedna država, Bosna i Hercegovina, znači dijelesna federacija i Republika Srpska. I nas su napali, znači, navijači koji navijaju za Srbiju i Crnu Goru, koji su iz Republike Srpske. I zato kaže da smo se mi pobili međusobno. Znači, mi smo se pobili s onim iz Bijeljine, iz Trebinja, sa Pala, sa... A što je sa ljudima iz Beograda, odnosno iz Srbije, koji su bili navijači? Kako su se oni ponašali? Možete li, recimo, u svom tom haosu? Jedan detalj ću spomenuti samo. Da je momak iz Beograda, pošto smo, kako su, neko se pogođen kamenjem, odmah je krenuo gore prema izlazu. Znači, gdje su doktori bili. Jedan momak iz Beograda nam je donio flašu Coca-Cole. I kaže, evo, podijelite vašim momcima. Ovo sam ja svojim očima vidio. Recite mi, kako vi to vidite iz svog ugla, evo ovu situaciju? Ponovno nam se događa, recimo, imali smo ovdje u Sarajevu, pa onda tamo. Pa pošto se tiče, ja bih prvo rekao da sam vidio ovo u 2 poluvremena. Znači, samog dočeka, reprezentacije, aerodroma, hotela. Evo, mislim da mi moramo se zahvaliti Nogometnom savezu Srbije i Crne Gore, gdje su nas izuzetno dobro dočekali. Nisu u jednom momentu se osjećali ugroženi nečim, mislim, osoblje koje nas je pratilo, policija, autobus, hotel, osoblje, čak i u gradu kad smo prolazili nisam vidio nekakve ružne parole. Ali drugo po vrijeme utakmice počinje kad naši igrači izašavaju na teren i onda se događa ono što se događa. Da je maltene svaka druga parola potpisana jednim gradom naše države. Detonacije i ovo sve što se dešavalo, mislim da je jako loše utjecalo na našu ekipu. Da, jako loše iskustvo. U Banja Luci je Dražan Kajkut, navijač Borca. Da odmah kažem, Dražane, ti nisi bio na utakmici na Marakani, vatreni si navijač Borca. Za koga si ti sinoć navijao? Sinoć sam navijao za Srbiju i Crnu Goru. Koliko tvojih drugara navija za Srbiju i Crnu Goru? Da li znaš nekoga ko je navijao sinoć, recimo, za Bosnu i Hercegovinu? Niko nije navijao za Bosnu i Hercegovinu. Čak su i muslimani i Hrvati navijali za Bosnu i Hercegovinu iz Republike Srpske. Sinoć je u Banja Luci bilo veliko slavlje. Iz tvog ugla kako je to izgledalo, ali molim te kratko. To je bilo nešto što se rijetko kad doživljava. Super, fenomenalno. Profesor Šijakoviću, evo čuli ste zapravo 10 godina nakon rata i svaka utakmica 2 reprezentacije završi ovako. Pa jeste, to je taj problem koji se javlja i koji je morao jednog trenutka da dođe na tapet i na dnevni red. Zapravo sve ono što se dešavalo prethodnih 15 godina sada se prenosi na sport, pošto su već prestali oni drugi oblici sukoba zapravo ili su bar privremeno utihnuli. Onda se to prenosi na sport kao sličnu manifestaciju, tako da kažem, to se sportskim rečnikom sada i sportskim sredstvima produžava neka vrsta rata i neka vrsta sukoba. A zašto je to tako, profesore? Pa to ima više razloga. Pre svega u Bosni i Hercegovini nije izgrađen taj
uslovno da kažemo građanski, odnosno državni patriotizam. Poznato je da patriotizam ima nekoliko svojih faza, odnosno nekoliko svojih stepena. Prvi je i osnovni je državni patriotizam koji građani ispoljavaju kao građanski patriotizam. Kada kažete Francuz, Amerikanac, Kanađan, Australijanac, on pre svega misli na tu državu, na njene simbole, na tu pripadnost, na jedan građanin te države. Taj nivo nije postignut. Ovde se više patriotizam ispoljava kao nacionalni patriotizam ili eventualno kao kulturni patriotizam. Dakle, nema državnog, nema ekonomskog, nema građanskog. To je posljedica prethodnih sukoba, prethodnih 15 godina, tog jednog života, tog jednog teškog stanja koje se produžilo posle rata, tog siromaštva, tog beznađa. I ljudi mladi posebno, jer ovdje je zaista reč o samo mladim ljudima, tragaju za svojim identitetom. Oni ne mogu da ga, većina njih ne može nažalost da ga pronađe u Bosni i Hercegovini, raznim dosadašnjim razvojem Bosne i Hercegovine nije ga pronašla i ona ga traži negdje tamo gdje može. Srbi se oslanjaju na Srbiju, Hrvati na Hrvatsku i sada zaista ostaju Bošnjaci pritešnjeni u tom jednom, tako da kažem, prostoru gdje ne mogu da imaju nekakav svoj siguran oslonac. Oni vidite da traže. Da li je došlo vrijeme, profesore, da li je došlo vrijeme da narod koji živi u Bosni i Hercegovini konačno shvati istinski, prihvati ovu državu, s obzirom da zaista imamo jednu pa, recimo i tužnu i smiješnu situaciju? Naravno da je već odavno došlo vrijeme. Dakle, čim je potpisan Dejtonski sporazum, potpuno je razumljivo i logično bilo da ljudi kažu mi pripadamo toj državi koja se zove tako i tako, zove se Bosna i Hercegovina, sastoji se iz elemenata, dakle iz dva entiteta i lokalnih zajednica, ali nažalost cijela ta situacija razvoja, izgradnje i implementiranja toga nije išla pravim tokom. Nije išla u smislu da se taj građanski život razvije, zajednički život, tolerancija, nego su se stalno produbljivali sukobi. Najpre politički, oni i danas, to se i danas dešava i vidite da svi dogovori, u stvari ne mogu da se, nikakvi dogovori se postignu, da postoje ti politički problemi koji onda pospešuju te ostale probleme. Sport je u stvari samo produžena ruka politike ili produžena ruka nekih drugih sukoba. Koliko je zapravo ovakvih situacija, kakva je atmosfera na drugim utakmicama, recimo? Evo ja ću pričati u ime BH Fanatikosa. Mi smo išli u Belgiju gdje nas je bilo 15.000, gdje su napravili jednu odličnu atmosferu, gdje su nam se ljudi divili. Znači, prvi put na jednoj utakmici se okupilo 15.000 Bosanaca, bilo nas je više nego Belgijanaca. Nažalost, tu smo utakmicu izgubili, ali nismo iza sebe ostavili ni jedan nered. Znači, još da kažem da i vam i u Marakani na stadion Crvene zvijezde smo išli zato što navijamo za Bosnu i Hercegovinu, za moju državu, za našu zemlju. Dokazali smo da smo heroji i mi smo navijali za Barbareza, za Hasagića, za sve igrače, za selektora.